Иналукааш аҳәынҭқарратәи аполитикатәи усзуҩ Валериан Кубахь еибаҟа аадыртит ахақәиҭра ашҭа иаԥну абаҳчаҿы акыр шықәса инеиԥынкылан аус ахьиуаз, иахьазы ибылны игылоу аминистрцәа рхеилак ахыбра азааигәара. Аԥсуа қыҭа Лыхны иалиааз иоуп Валериан Кубахь, уи диитыз зқьи-шәи ҩажәижәба шықәса рзы. Иара иқыҭантәи ашкол даналга ашьҭахь еиуеиԥшым аамҭақәа рзы аҵара иҵон Аҟәатәи арҵаҩратәҵара иурҭаҿы, анаҩс Аҟәатәи аҳәынҭқарратәи институт аҟны. Аамҭак азы иқыҭа гәакьаҿ рҵаҩыс аус иуан. Зқьи-шәи ханижәа шықәса рзы Валериан Кубахь ддәықәырҵоит Москва АЦК КПСС ацентр акомитет аҟны иҟоу иреиҳау апартиатә школ апартиа ахь. Уаҟа иҵара нахиркәшалак ашьҭахь зқьи-шәи ханижәыҩба шықәса рзы аусура далагоит Гәдоуҭатәи араиком актәи имаӡаныҟәгаҩыс. Зқьи-шәи ханижәыҩжәы шықәса рзы Аԥснытәи АССР иреиҳаӡоу асовет апрезидиум маӡаныҟәгаҩыс, нас хантәаҩыс. Зқьи-шәи ԥшьынҩажәижәаба шықәса рзы нанҳәамзи ажәҩыхәба рзы Валериан Кубахь инапхгарала Аԥсны АССР иреиҳау асовет иаднакылеит Аԥсны аҳәынҭқарра асуверенитет азы адекларациа. Ажәла изаны ара аизара ду наҟаз Лени иашҭаҿы ауадаҩқәа ҟалеит ижәдыруаз. Усҟантәи аамҭазы ауаа рылганы Гәдоуҭаҟа инаҳәсоз аамҭазы Валиан Османович ихаҵгыланы еимпит. Изхысҳәааз ихатәраз ауаҩы, аԥсуа хаҵа, ԥсуа ҵасҟа иааӡаз, аԥсшәа бзианы изҳәоз, ақьаад бзианы иныҟәызгоз егьыздрыз, аҩызара патомқәа зҵоз, аҩызагьы ныҟәызгоз дреиуан. Гәык-ԥсык ала илых ҟамҵакәа Аԥсны иаҵагыло аҿар рԥеиԥш лаша иазықәԥоз, зыжәлар хьаас иакәны дыҟан ҳәа азгәеиҭеит аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Џьапуа. Қыҭанхамҩа уҳәозар, убри иара хаҭала данадгылаз, иара инапаҟан инааз, убыс ирыԥхьаӡоит абри зқьи-шәи ханижәыхәбеи ханижәҩы шықәса рыбжьара иҟаз абри аҿиара изыбзоуроу иара иакәын ҳәа. Уи нас иамазар акәхап аҭоурых, уи иҭҵааны иҟоу зҵаарақәа зар акәхап. Убри аҟнытәи иахьа иҟоу ахҭыс убыс саргьы изысыԥхьаӡоит, убыс егьа аӡәыҟоуп, даараӡа ҵак ду змоу аԥхьатәи ҳҿар иахьа игыларан иҟоу абри абаҟа, убри символ инхоит абри ихаҵа еиԥш иаҟаз иахьа аҵеира Аԥсны иаҵагылаз. Валериан Кубахь иԥа Беслан Кубахь иҭабуп ҳәа реиҳәеит абаҟа аартра иаҭааз. Прежде всего хочу выразить глубокую благодарность за то, что вы нашли время и сегодня пришли сюда. Автором этого памятника является всемирно известный скульптор Григорий Викторович Потоцкий, который очень долго, кстати, он работал над этим бюстом. Вы видите, что вышло, так сказать, на наш взгляд, что получилось очень удачно. Иналукааш аҳәынҭқарратәи аполитикатәи усзуҩ иԥсҭазаара далҵит рашәарамза иажәҩы аабаз зқьи-шәи ԥшьынҩажәижәаҩа шықәса рзы. Валериан Кубахь еибаҟа ргылоуп Аҟәа ахақәиҭра ашҭа иаԥну абаҳчаҿы. Адица Саӷариаԥҳа, Нарсоу Ҵалкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.